Ljudi, ovo je ludilo. Saša Kovačević, Vesna Zmijanac i Desin Gjerica danas su svi na naslovnicama, razlozi su neverovatni. Krećemo od Saša Kovačevića. Njegov nastup u Orašju je otkazan i to ne zbog kiše, ne zbog bolesti, nego zato što su prodate samo 17 ulaznica. Organizatori kažu vraćamo novac, a Sašin tim poručuje kriv je neprofesionalizam. Ko je ovde u pravu? A Desin Gjerica, on je sinoć u Crnoj Gori pretvorio binu u kuhinju, pravio karbonaru usred nastupa, prskao pivom po publici, a ljudi oduševljeni, ludilo bez kraja. I sada najveći šok. Vesna Zmijanac pre samo 6 dana u bolnici zbog problema sa srcem, već sinoć na sceni u Čačku. Lekari rekli mirujte, a ona mikrofon u ruke i pravi spektakl. I za kraj priča koja topi srca. Saša Popović i Suzana Jovanović su na početku karijere izveli Radu Manojlović iz nemaštine, bukvalno ju ugostili u svom domu, dali joj garderobu i pružili šansu za uspeh. Ovo su vesti koje su obeležile dan. Ko vas je danas najviše iznenadio? Pišite u komentarima, pričat ćemo.